osnovu našeg druženja, evo već 17 godina u gradu Cara Konstantina, uveličat će ovog puta i studentinje Fakulteta umetnosti iz Niša, iz klase profesora dr. Danijele Zdravić-Mihajlović. Pre svega, čućemo jednu lepu kompoziciju, Ecco la primavera, Francesca Izvolite. Oče rektore, gospodine Milutine Timotijeviću, poštovana prorektore, profesora dr. Vesna Lopičić, profesora dr. Nebojša Ranđeloviću, uvaženi gospodine potpukovniče predstavniče Vojske, profesore dr. Miodraže Markoviću, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, poštovani doktore Marko Popoviću, draga koleginice Olivera Ignjatović, predstavnik Ministarstva kulture Republike Srbije, časni oci, drage koleginice i kolege, uvaženi gosti. Već 17 godina se u Nišu okupljaju istaknuti istraživači i ugledni naučnici iz celog sveta. Svake godine vizantolozi skrenu pažnju na određenu temu iz naše zajedničke hrišćanske prošlosti, ali probude interesovanje šire javnosti podvlačeći značaj izučavanja i očuvanja spomeničkog nasleđa. Zato uvek treba imati na umu da se spomenici kulture izučavaju, štite i prezentuju, pored ostalog i zbog lepšeg, kvalitetnijeg i posebno humanijeg života sredine u kojoj se kulturno dobro nalazi. Međunarodni simpozijum Niš i Vizantija svojim podnaslovom Obnova Vizantije na Balkanu 1018. godine ima za cilj da podsjeti na vreme povratka Vizantije na Balkan i ponovnog uspostavljanja njenih duhovnih, kulturnih i civilizacijskih tekovina koje i danas baštinimo. Na prostoru Balkana oslabljenog Vizantijskog carstva Samuilo formira novo Bugarsko carstvo. Vizantijski car Vasilije II. Uspeva da povrati od Samuila okupirane teritorije, zaključno sa 1018. godinom i osvajanjem Ohrida. Već od 1020. godine obnavljaju se najznačajniji gradovi u oslobođenim oblastima, kao što je Sirmiju, Beograd, Sofija, Skoplje, među njima i Niš, sada sa vizantijskim imenom Nisos. U periodu naseljavanja Slovena grad Niš je razoren, a romejsko državno ustrojstvo zajedno sa starom episkopijom privremeno su nestali. Posle skoro 4 veka Nisos se prvi put spominje, i što je zaboravljeno, 9. februara 994. godine u pomalo zaboravljenom takozvanom splitskom zapisu. Ovo je prilika da podsjetimo Nišlije na taj datum, a stručnu javnosti da još jednom zainteresujemo za ovaj dokument. Pobjedom Vasilija II. Nad Samuilom, Vizantija je vratila ranije izgubljene teritorije Balkanskog poluostrva, čime je postalo neophodno reorganizovanje državne uprave i crkve. Tako je posle 1020. godine obnovljeni najznačajniji gradovi u ovoj oblasti, među njima i Nisos. Niš je opet veliki grad, glavna raskrsnica i stub vizantijske vlasti ove oblasti,
episkopsko sedište, uporište vojnog sistema, središte vizantijske kulture i civilizacije, odakle ona zrači unutrašnjost balkanskog kontinenta. Urbanizovan na vizantijski način, Nišos nije bio samo tvrđava sa vojnom posadom, već se u njemu živjelo u skladu sa valjanim gradskim zakonima. U gradu i oko grada vizantijski dostojanstvenici grade crkve. Niz ceo srednji vek zaštitnik grada i građana bio je sveti Prokopije. Mošti velikomučenika Prokopija bile su u katedralnoj crkvi, a episkopi niški na svoj pečat stavljaju lik svetog Prokopija. Sada je prilika da razmotrimo gde je bila katedralna crkva i kako su dospele mošti svetog Prokopija, ovog velikog mučenika, baš u Niš. Još jednom ćemo podsjetiti Nišlije da ne zaborave svog zaštitnika svetog Prokopija. Simpozijum Niš i Vizantija neodvojiv je od imena našeg grada, čiju slavu širi na sve strane sveta. Neizmeriv je značaj niškog skupa za nauku. Nema ozbiljnog istraživača širom sveta koji nije citirao radove iz zbornika radova Niš i Vizantija, a broj 16 ćemo predstaviti večeras. Nemali broj znamenitih istraživača i uglednih naučnika podržavaju ovo naše okupljanje, od kojih su nas neki napustili. Od našeg posljednjeg okupljanja napustili su nas akademik Cvetan Grozdanov i akademik Slobodan Ćurčić. Ono što su ostavili za sebe neosjetljivo je na vreme. Njihov autoritet doprineo je da sve ove godine Niš bude mesto okupljanja uglednih istraživača, a da zbornik radova objedini proverena znanja i nova dostignuća u nauci. U ime organizacionog odbora i redakcije hvala im na podršci koju su nam svesrdno pružili, čime je simpozijum Niš i Vizantija uvećan ugled i značaj u naučnom svetu. Bez obzira na okolnosti, grad Niš, Univerzitet u Nišu i eparhija Niška uvek su nalazili snage da organizuju simpoziju Niš i Vizantija. Tako je i ove godine. Ako nije sve onako kao što je bilo, drage koleginice i kolege, molim da za razumevanje i vašu podršku, zahvaljujući kojoj niški skup vizantologa i opstaje. Poštovane kolege, 17 godina, evo prošlo je 17 godina kako istražujete naš istorijski kontinuitet, umjetničke slojeve i duhovno nasleđe. Sve sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Zahvaljujući blagoslovu simpozijum Niš i Vizantija i opstaje. Tako je i ove godine. Zahvaljujući preosvećenom vladiki niškom gospodinu Arseniju i izuzetnom duhovniku, rektoru gospodinu Milutinu Timotijeviću. Oče rektore, blagoslovite početak rada 17. naučnog skupa Niš i Vizantija. Uvaženo predsjedništvo, dragi misleći ljudi Niša, Srbije i Evrope, hvala vam što ste došli i hvala vam što ste pozvali episkopa niškog gospodina Arsenija, koji je mene delegirao da prenesem njegove pozdrave i da poželim sve dobro u vašem istraživačkom radu i da poželim mnogo uspeha na svim poljima vaše delatnosti. Govoriti o Vizantiji i Nišu, to je posebna čast, to je najveće delo koje može čovjek da učini u ovom momentu, jer velika dela ne stvaraju se svaki dan. Znamo, a i kažu ljudi, da ono što čovjek stvori razumom svojim ili istraži svojim istraživačkim bićem, zaista predstavlja nešto jedinstveno u rodu ljudskome i vredi živjeti za to i vredi svoj život usmjeravati ka tome. Pročitao sam negde da oni koji su uspeli da se izdignu do mjeseca, da sa mjeseca kad pogledaju ništa na zemlji koja je lepotica među planetama ne može se vidi osim kineskog zida i to samo pod određenim uglovima kada je osvetljen. To je veliko remek delo. A također jedno od najvećih dela koje ljudske ruke stvaraju jesu države. Pa tako je Vizantija
jedna od najtrajnijih država, preko 1100 godina je bila, postojala i ostavila je neizgladiv otisak u ljudskom pamćenju i ljudskom stvaranju. Jer Vizantija to je skup svega što čovjek može da proizvede. Početak Vizantije smatra se da je negde 324. godine, onda kada se naš najveći Nišlija zacario i postao jedinstveni car u cijeloj Rimskoj imperiji. Niš je na taj način ušao na velika vrata u istoriju svijeta. Ako bi se negdje našli na nekom nepoznatom kraju naše planete i pitali nas odakle ste, mi kažemo iz Niša, bojim se da ne bi to izazvalo neko posebnu radoznalost, ali ako bi kazali da smo mi iz rodnog mesta cara Konstantina, onda bi to već bilo nešto drugo. Nijedan čovjek na planeti u istoriji roda ljudskoga, makar meni nije poznato, nije se uzdigao do takve visine kao car Konstantin koji je bio vladar sveta. Jer vladati Mediteranom, vladati Vizantinskom imperijom, ali oni je nisu zvali tako, to je bilo istočno Rimsko carstvo ili u početku Rimsko carstvo, jeste bila velika i obaveza, ali i čast. Konstantin je to bio. I svojim rođenjem uveo je Niš na velika vrata u istoriju svijeta. Pa prema tome ništa prirodnije nije nego organizovati simposion Niš i Vizantija, jer to se tako slaže, mnogo se lepo slaže. Zašto? Jer Vizantija je proizvela iz sebe sve ono što je najlepše u rodu ljudskome. Hoćete li teologiju? Teologija je u Vizantiji blistala, cvetala, a teologija nije ništa drugo nego filosofija Duha Svetoga i koja se pokazala kao i spasonosna za ne samo za ovaj svijet, nego za sve svijetove, vidljive i nevidljive. Ali teologiji služi i umetnost. Koliko divnih stvari je i lepote proizvedeno samo radi toga da bi čovjek poslužio Bogu na najbolji mogući način, lepotom. Uostalom, vi znate mnogo bolje nego ja, da je jedan od velikih slovenskih pisaca, ruskih pisaca kazao lepota će spasti svijet. Ali on nije mislio na neku neidentifikovanu lepotu, bezličnu lepotu, ne, naprotiv, na lepotu koja je ličnost, to je na Boga čovjeka Hrista, za koga Sveto pismo kaže ti si najlepši između sinova ljudskih. Pa prema tome, kada govorimo o njemu, koji u isto vrijeme Bog, ali i čovjek, koji je iz prevelike ljubavi stavio nebesa i sišao na zemlju i postao kao jedan od nas, radi nas ljudi, radi našega spasenja. To je teologija i to je večni smisao svakog od nas. Što nam vredi ako samo mi proživimo jedno vreme od rođenja do smrti, da će to biti 20, 30, 50, na prste se mogu nabrojiti ljudi koji dožive 100 godina i odemo bez traga. Ne, nije čovjek zato, čovjek je da ostavi trag i da u ovome svijetu zadobije i misli i na onaj, da bude sa Hristom jedinim spasiteljem našim i jedinim prijateljem našim. To je Vizantija prepoznala i umela je to da daruje svojim ljudima i da daruje drugim narodima kao nama Slovenima što je dala hrišćanstvo i na taj način nas Slovene izvela iz tame u svetlost. Od bezoblične mase napravila je ličnost. Mi smo postali ličnost i istorijski narodi Sloveni onda kada smo primili hrišćanstvo. Samim tim primili smo i pismenost i sve ono što ide sa tim. I to sve u znaku krsta, jer ništa nije drugo nego pismo koje Sveti
Kirilo sastavio, to je pisma glagoljica, koja počinje slovom A, a slovo A se identifikuje ili znakom krsta. Znači, na temelju naše pismenosti, ako nema hrišćanstva, nemamo ni pismenosti, nemamo ni sve ono što proističe iz toga, jer je hrišćanstvo osnovni temelj naše civilizacije. I zato ne samo umetnost, ne samo arhitektura koja je vrhunila u vizantijskoj arhitekturi, osobito u vreme Justinijana sa crkvom Svete Sofije. Pored Svete Sofije imali smo i Svetu Irinu, Svetoga Mira crkvu i Svete Sile, za koju danas ne znamo gde se nalazi u Carigradu, a za ove dve znamo. Ali to je samo znak bilo na što se i kako se Hristos oslavljavao. Mir, snaga, ali mudrost, on je mudrost Božija. Mi, srpski narod, naš srpski narod je, eto, na neki način ugledao se na Svetu Sofiju i podiže i još uvek podiže i ukrašava hram Svetoga Save, koji je daleki odblesak carigradske Svete Sofije. Pa slikarstvo, pa muzika, pa minijature, pa sve je to prizašlo iz toga, jer kulturni uticaj Vizantije širio se širom sveta. I za nas je to velika radost da danas mogu da u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog, gospodina Arsenija, poželim vama svaki uspeh i rad i da još dugo radite na tome, jer Vizantija je neiscrpni izvor nadahnuća. Neće doći vremena kada nema šta iz Vizantije naučimo. A iznad svega i pre svega da je Hristos jedini Bog koji je postao čovek radi nas ljudi i radi našega spasenja. Hvala, živjelim. Poštovano predsjedništvo, poštovana prorektorica Univerziteta u Nišu, poštovani rektore Prizrenske bogoslovije, poštovani konzule Republike Bugarske, predstavnici vojske, predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovani i dragi učesnici ovog naučnog skupa. Čast mi je i zadovoljstvo što u ime gradskog veća i gradonačelnika mogu da vam prenesem pozdrave i da uzmem učešće u ovoj značajnoj manifestaciji i za naš grad, i za univerzitet, a boga mi i za čitavu državu. Organizatori su mi rekli da imam 3 minuta, ja sam potrošio 60 sekundi, da kao supstitut gradonačelnika kažem zašto mi je velika čast što sam ovde, a sada ću zloupotrebiti ovu govornicu da kao profesor ovog univerziteta i neko ko na pravnom fakultetu predaje istoriju države i prava, kažem zašto mi je zadovoljstvo što sam ovde. Jedan znameniti vizantolog, profesor Dimitrij Obolenski, je sve to što je Vizantija napravila i sve države koje su iznikle na kulturnom i državotvornom miljeu Vizantije nazvao Vizantijski Commonwealth. Ja to stalno svojim studentima objašnjavam da smo mi po profesoru Obolenskom delovi Vizantijskog Commonwealtha. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što sam među uvaženim vizantolozima i stručnjacima za ovu oblast nauke danas i što mogu da učestvujem u ovoj manifestaciji na ovom parčetu Vizantijskog Commonwealtha gde neki učeni i važni ljudi u mom rodnom gradu rade nešto važno i lepo i značajno za čitavu državu, a i šire. Hvala vam još jednom i želim vam uspešan rad. Ja bih se najpre zahvalila kolegi Rakociji i protojereju Timotijeviću što su nam dali ovaj divan kratki uvid u značaj Vizantije za naš grad i bilo bi divno kada bi svi građani Niša znali kontekst u kome mi živimo, istorijski i kulturološki. Uvaženi predstavniče grada, gospodine Ranđeloviću, vaše preosveštenstvo, protojereju Timotijeviću,
uvaženi konzule, draga gospođo Olivera Ignjatović ispred Ministarstva kulture, pukovniče Zatezalo ispred Komande kopnene vojske, uvaženi i poštovani gosti i dragi domaćini, dame i gospodo. Kao i uvek, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u svečanoj sali Univerziteta u Nišu, koja je u poslednje vreme prilično zauzeta zbog niza aktivnosti koje organizuje naš univerzitet, a koja će sledeće 2 nedelje biti neprestano u upotrebi zbog proslave Dana univerziteta. U stvari, niz događanja kojima ćemo obeležiti 53. rođendan Univerziteta u Nišu započinje upravo večeras, svečanim otvaranjem Međunarodnog naučnog skupa Niš i Vizantija. Kao što smo čuli od kolege Rakocije, već po 17. put stručnjaci i entuzijasti iz oblasti vizantologije ispred grada Niša, Pravoslavne eparhije Niške i Univerziteta u Nišu obeležavaju dane Svetog cara Konstantina i carice Jelene kroz realizaciju ovog multidisciplinarnog međunarodnog naučnog skupa. Ideja da se ove 2 osobe vezane ne samo za istoriju hrišćanstva, već i za sudbinu našeg grada, veličaju pored ostalog i naučnim konferencijama, sasvim je logična. Vraćanjem u prošlost, novim uvidima u davna vremena, nauka, kao i umetnost, čuva od zaborava, oživljava i tumači istorijske događaje koji su definisali prošlost, ali i dali pravac i budućnosti. Prošle nedelje sam bila u posetu Univerzitetu Bijalistok u Poljskoj, sa kojim imamo lepu saradnju. Razmišljala sam šta bi mogao biti prikladan mali poklon kolegama koje je trebalo da sretnem i spontano mi se nametnula ideja da je jedan od simbola Niša, mala bista cara Konstantina i carice Jelene, lep poklon bogat konotacijama. Nisam pogrešila u izboru, ako je suditi po zadovoljnim licima mojih domaćina. I zaista je lep osjećaj živjeti u gradu koji ima tako prepoznatljivu istoriju. Univerzitet u Nišu, na čelu sa rektorom, doktorom Dragonom Antićem, daje veliki doprinos svim aspektima života u Nišu i nastavlja da se razvija. Sada već imamo 14 fakulteta, preko 24.000 studenta na svim nivoima studija, 1.600 nastavnika, a broj studijskih programa neprestano raste, tako da tačan broj i nemam. Radimo na internacionalizaciji, naučnim projektima, razvoju nastave, popravljanju položaja istraživača, a pre svega na podizanju zadovoljstva studenta. Trudimo se da budemo modern univerzitet, a skupovi kao što je ovaj samo doprinose vidljivosti i međunarodne prepoznatljivosti Univerzitetu u Nišu, za šta možemo da zahvalimo profesoru Miši Rakociji i njegovom timu. Na kraju, iskreno sam zahvalna što sam imala prilike da vam poželim uspešan rad tokom sledeća 3 dana, jer je ovo bila prilika da se još jednom podsjetim čuvene legende o znaku na nebu koje je car Konstantin ugledao one presudne noći. Naime, već neko vreme sa gospodinom rektorom razmišljamo koji bi slogan mogao postati moto Univerziteta u Nišu. Mnogi svetski univerziteti imaju latinske sintagme koje su usvojili kao izraz onoga što je kod njih najbolje. Mnogo poslovica sam iščitala i prevrtala po glavi, ali sinoć sam shvatila da je moto sve vreme bio tu. In hoc signo vinces. U ovom ćeš znaku pobediti. U ovom duhu optimizma, samopouzdanja i vere želim prijatan boravak u Nišu i na našem univerzitetu. Dame i gospodo, uvažene koleginice i kolege, kada je 2002. godine začeta ideja o jednom ovakvom skupu, teško je bilo i zamisliti da će u ovim smutnim vremenima jedna tako dobra ideja zaživeti i opstati. To nisu mogli ni veliki optimisti tada da pomisle. Međutim, zahvaljujući angažovanju pojedinca
ime mu neću reći jer svi znate, i grada domaćina Niša, mi se već danas 17. put okupljamo. I čast mi je što ću moći da najavim upravo početak jednog skupa koji već ima dugogodišnju tradiciju. Ovde su, na ovom skupu, godinama učestvovali stotine naučnika, vizantologa, u pokušaju da rasvetle jedno vreme u kome se modelovala i savremena Evropa, u kome su se modelovale i zemlje Balkana u kojima mi živimo, u kojima je i Niš, koji se nalazio na toj izuzetno važnoj saobraćajnici koja spaja istok i zapad, stalno učestvovao u zbivanjima, bivao rušen, uništavan i ponova podizan. Jedan naučni skup koji se već redovno svake godine održava, što predstavlja već dobar izuzetak u ne samo evropskoj, nego i svetskoj naučnoj javnosti, prati i zbornik radova, koji takođe redovno izlazi i saopštava rezultate do kojih su istraživači došli na ovim skupovima. Svaki od ovih skupova, ili većina od njih, bila je posvećena određenoj temi, određenom razdoblju vizantijske istorije na ovim prostorima. Naš današnji i sutrašnji skup biće posvećen vizantijskoj rekonkvisti, povratku carstva i uspostavljanju ponovno granica na Dunavu i gornjem toku reke Save. Posle više stoleća na ovim prostorima centralnog Balkana ponova je uspostavljena vizantijska vlast, ponova se vratila romejska civilizacija i te 1018. godine, a proslavljamo upravo 1000-godišnjicu toga događaja, na ovim prostorima se sve radikalno promenilo. Ulaskom ovih prostora i Balkana u celini u granice Romejskog carstva započeo je jedan razvoj koji će dovesti kroz stoleće ili dva do obnove bugarske države i do nastanka srednjovekovne srpske države. To je jedno razdoblje koje veoma mnogo obavezuje. I to je razdoblje o kome, nažalost, malo znamo, nedovoljno znamo. To je sudbina takva da malo je sačuvano istorijskih izvora, a ono što nam zemlja nudi kao saznanje još nismo dosegnuli. Znači, predstoje nam, ukoliko želimo da to razdoblje osvetlimo, i velika istraživanja upravo ovog tla po kome mi danas vodimo. Ovaj skup je i dobra prilika da se da novi impuls upravo istraživanjima toga razdoblja koje je počelo 1018. godine, koje je obeleženo
osnivanjem autokefalne Ohridske arhijepiskopije, što je izuzetno važno, koja nije bila samo obična crkvena organizacija, nije bila pripojena Vaseljenskoj patrijaršiji, već je bila direktno pod jurisdikcijom cara i 6 episkopija Ohridske arhijepiskopije upravo leže na područjima koja će kasnije biti matična područja srpskih zemalja. I upravo ono što se dešavalo pred razdobljima 11. i 12. veka omogućava da se bolje sagledaju i koreni iz kojih potiče i srednjovekovna srpska država. Prema tome, tema je mnogo, pitanja je mnogo, odgovora ne znam koliko će biti, sve zavisi od nas i neke odgovore ćemo možda čuti i na skupu za koji trenutak počinje ovde u ovoj sali. Hvala vam. Prečasni oče rektore, Milutine, cenjena prorektorko Lopičić, poštovani zameniče gradonačelnika, predstavnici vlade, vojske i diplomatskog kora, uvažene koleginice i kolege, dame i gospodo. Meni je ukazana čast i čini mi zadovoljstvo da predstavim zbornik radova sa prošlogodišnjeg naučnog skupa Niš i Vizantija 16. Ali to je i nezahvalan posao, jer treba predstaviti ni manje ni više nego 35 vrednih naučnih radova koji su ušli u ovu izuzetnu kolekciju od preko 500 strana u samo 10 minuta, a svaki od njih svojom zanimljivom temom, sadržinom i doprinosom vizantološkoj nauci zavrednjuje zaseban prikaz ili makar osvrt. Ja ću to i pokušati, ali svakako neću uspjeti da svakom pružim punu pažnju i dam odgovarajuću ocenu. Zato mi je cilj da pre svega ukažem na teme kojima su se autori bavili i eventualne doprinose njihovih radova, a svakako da vas zainteresujem da im posvetite pažnju koju oni zaslužuju. No pre nego što krene u pojedinačno predstavljanje radova, hteo bih da kažem nekoliko reči o zborniku kao celini. Ovo je jedan od obimnijih toma u seriji Niš i Vizantija. Vidno dominiraju članci koji se bave umetnošću, arhitekturom ili arheologijom vizantijskog sveta. Ali prisutna su i saopštenja iz oblasti istorije, crkvene istorije, teologije, diplomatike, književne istorije, heritologije i kulturne istorije. Prigodna tema prošlogodišnjeg skupa bila je rimski venac pravoslavnog kraljevstva, 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog. Obeležavanje ovog prelomnog događaja u godini velikog jubileja Simpozijum Niš i Vizantije 16 se zapravo pridružuje kao centralni naučni skup u Srbiji posvećeno ovoj godišnjici. Na početku knjige, nakon adekvatnog i stimulativnog uvodnog obraćanja akademika Ljubomira Maksimovića, sledi blok od 4 rada koje se bave dobijanjem krune od pape Honorija III i Stefanovim krunisanjem 1217. godine, kao i uspostavljanjem autokefalne srpske crkve, odnosno različitim istorijskim, historiografskim, političkim, ideološkim, teološkim, pravnim i kulturološkim aspektima ovih događaja. Detaljnije ću se osvrnuti na ova saopštenja. Prvo od njih je postanak Srpskog kraljevstva i autokefalne crkve i vizantijska historiografija doktora Srđana Pirivatrića, koji analizira odjeke ovih značajnih političkih i crkvenih događaja, odnosno njihov izostanak kod vizantijskog pisca i istoričara iz druge polovine 13. veka Georgija Akropolita. Akropolitovo pisanje je u funkciji zvanične historiografske verzije zbivanja iz određenog perioda, u ovom slučaju uzdizanja Srbije u rang kraljevine i uspostavljanje autokefalne srpske crkve. Iako su oba događaja bila svojevremeno značajni ne samo za Srbiju, već i od uticaja na Nikesko carstvo i njegovu političku poziciju, nekoliko decenije kasnije oni su u novoj političkoj situaciji koja je pre svega obeležena ukidanjem autokefalije srpske crkve 1273. godine od strane Mihajla VIII i pripremama za sklapanje Lionske crkvene unije 1274. godine, kao i u okviru drugačijih ideoloških potreba i tumačenja svesno zanemaruju. Drugi članak iz pera vladike doktora Jovana Purića, Stefan Prvovenčani kao vladar Novog Izrailja, bavi se bogoslovskim tumačenjem vladara i njegove uloge kao vođe hrišćanskog naroda, novog izabranog naroda, naglašavajući činjenicu vladareve miropomazanosti. Stoga se razmatra i biblijsko-teološki smisao miropomazanja vladara kao potvrde bogoizabranosti vladareve ličnosti i kao njegovog
posvećenja za značajnu i odgovornu službu. U tom kontekstu autor smatra da takozvano drugo krunisanje Stefana prvovenčanog od strane Svetoga Save pre svega bilo čin vladarskog miropomazanja, dok je stavljanje krune na glavu samo simbolički akt. Treće saopštenje, Emergence of the Serbian Church in Relation to Byzantium and Rome, doktora Dragoljuba Marjanovića, baca dodatno svetlo na proces nastanka autokefalne Srpske pravoslavne crkve, osvrćući se na širi politički, eklesiološki i kulturni kontekst u kome se Srbija tada nalazila. Kao ključni momenti u tom procesu izdvojeni su osnivanje manastira Hilandara, Savina poklonička putovanja u Nikeju i Svetu zemlju i lični kontakti koje je tamo uspostavio, ktitorska delatnost Savina na Svetoj gori i u Palestini, kontakti Save i Stefana prvovenčanog sa papskom kurijom i katoličkim biskupijama u Primorju, ali i sa mađarskim dvorom. Svi ti odnosi i veze sagledane su i kroz njihove literarno-hagiografske prikaze u Domentijanovom žitiju Svetoga Save i žitiju koje je napisao Teodosije, to je kroz promenu između ova dva prikaza. Na taj način obuhvaćeni su bitni međunarodni činaci u ostvarenju autokefalnosti, ali je predstavljena i slika odnosa lokalne crkve sa spoljnim centrima političkog i duhovnog autoriteta, koja je uobličena za unutrašnju upotrebu u dva različita istorijska konteksta. Poslednju nizu radova vezanih za 800-godišnjicu krunisanja prvog srpskog kralja i izlaganja doktore Ivane Komatine, Rex Servije u ugarskoj kraljevskoj tituli od 1202. do 1402. godine. Autorka se bavi pojavom prideva kralj Srbe u titulaturi ugarskih kraljeva 1202. godine, kada ga je, koristeći sukob između Stefana i Vukana, kralj Emerik prvi put upotrebio u jednoj svojoj povelji, kao i njegovom daljom urednom upotrebom tokom naredna 2 stoleća. Razmatra se i ugarski najverovatnije negativan prijem Stefanovog krunisanja 1217. godine. Interesantan i pregled upotrebe titula od strane potonjih ugarskih kraljeva uz istovremeno oslovljavanje vladara Srbije istom titulom, iako ih u nekim situacijama tretiraju vazalima, a u drugim samostalnim vladarima. Ipak nominalne pretenzije na srpsku teritoriju nikad nisu prestale. Ovim radovima tematski se mogu pridodati još dva, iako su štampana bliže sredini zbornika. Reč je o izlaganjima profesora Ivana Stevovića i Jelene Erdeljan, oblici i simbolika prostora Spasove crkve u Žiči i Nikole Piperskog Identity, Legitimacy, Influences, Rethinking and Comparative Analysis of two frescoes of the Crucifixion of Christ from the Monastery of the Assumption of Mary in Bač and the Ascension Church in Žiča. Obe donekle ublažuju osetan nedostatak radova koji bi se bavili odjekom presudnog događaja iz 1217. godine u umetnosti i arhitekturi, mada ga ni ona ne obrađuju direktno. Kod prvog je u pitanju predstavljanje kompleksnih značenja koje se mogu iščitati iz arhitekture žičkog katolikona, prostornih odnosa u enterijeru, tematike slikane dekoracije kao i prisustva relikvija najvišeg ranga. Sve to je bilo u funkciji rekreiranja Jerusalima i Carigrada u hramu koji je zamišljen kao stožer srpske države i srpske crkve, kao središte nove srpske sakralne topografije, a zasnovana na složenim i sofisticiranim bogoslovskim učenjima i sa jasnom i jakom ideološkom porukom. Autor drugog rada analizira sliku raspeća Hristovog u Franjevačkom samostanu u Baču, najstariju sačuvanu zidnu sliku u ovom manastiru i pored je sa ikonografski, vremenski i prostorno najbližim paralelama u Studenici i Žiči. I rad oblikovanje modela idealne srpske srednjovekovne kraljice Mile Krnete je mogao da se nađe u grupi članaka posvećenih jubileju. On razmatra faktore koji su uticali na oblikovanje slike idealne srpske kraljice u srednjem veku, počev od Ane Dandolo, pri čemu se koriste i pisani i likovni izvori. Ostala saopštenja predstavljam ne prema njihovom redoslovu u zborniku, već prema materijalu koji obrađuju. Iako su i ova izlaganja zanimljiva i stimulativna koliko i prethodna pomenuta, zbog kratkoće vremena morat ću da o njima kažem tek po koju reč. 5 radova usmerava pažnju na konstantički, odnosno ranohrišćanski arheološki materijal, poglavito ostatke arhitekture. Docent dr. Ivo Topalilov u radu iznosi zapažanja o rasporedu kasnoantičkih nekropola u Plovdivu, gde se posebna pažnja usmerava na pojavu hrišćanskih grobnica i ukopa. Iz toga se iščitavaju socijalne strukture i drugi aspekti ranog hrišćanstva u ovoj trakijskoj metropoli.
Dr. Svetla Petrova iscrpno i detaljno predstavlja nedavno otkriveni delimično arheološki istražen, veoma interesantan polukružni trg, izgrađen u poslednjoj četvrtini 4. veka na ulazu u kompleks episkopske bazilike antičkog Partikopolisa u jugozapadnoj Bugarskoj. Pored analize arhitekture, autorka upoređuje ovako urbanističko rešenje sa sličnima u Carigradu i drugde, predlažući i njegovu ulogu u gradskim religijskim procesijama. Dr. Miša Rakocija se u radu Paleovizantijska bazilika u Ćurlini i geneza kupolnih crkava vraća poznatoj, ali nedovoljno proučenoj bazilici iz Niškog kraja. On je tumači kao kupolnu baziliku i istražuje njen položaj među kupolnim crkvenim građevinama 6. veka, u vreme kada datuje i Ćurlinsku crkvu. U studiji Liturgy and Mosaics, the case study of the late antique monuments from Bulgaria, dr. Vanja Popova razmatra odnos opodnih mozaika u ranovizantijskim bazilikama i crkvama na području današnje Bugarske prema ranohrišćanskim bogoslužbenim praksama. Koristeći veliki broj primjera, autorka nastoji da sistematizuje građu na osnovu mesta u crkvi na kome se mozaička kompozicija nalazi, ali i da objasni liturgijski značaj pozicije, ikonografskog sadržaja mozaika i natpisa koji su deo nekih panela. Pored toga, rad pokazuje da uklapanje novih mozaika uz postojeće ukazuje na izvesne liturgijske promene i odgovarajuće prilagođavanje u dekoraciji liturgijskog prostora kao i uvođenje liturgijskog mobilijara. Dr. Snežana Gorjanova pruža iscrpan izveštaj sa arheoloških istraživanja ostataka bazilike iz druge polovine 4. veka u Buhovu kod Sofije, jedno od najvećih u Bugarskoj, i srednjevekovnog groblja koje se formiralo na tom lokalitetu obavljenih u periodu 2013. do 2016. godine. Arhitektonska i druga dekoracija crkvenih objekata u središtu je interesovanja sledećih radova. Dr. Jasmina Ćirić razmatra zastore i ornamentalne tekstilne predmete sa motivima koji podsjećaju na arhitektonsku plastiku, a koji su upotrebljavani na ulaznim i drugim otvorima u crkvama, nalazeći u njima ne samo dekorativnu svrhu, već i bogoslovski podsticaj za posmatrači i učesnike u bogosluženju. Dr. Smiljka Gabilić detaljno opisuje u stručnoj literaturi nedovoljno poznate 3 dekorativne rozete u podu naosa, priprate i spoljne priprate Lesnovske crkve. Prve 2 su načinjene od istovetnog materijala i nastale u vreme podizanja crkve u 5. deceniji 14. veka. Detaljnije nalazira 3. rozetu koja je uklesana u jednu kamenu ploču. Zapravo je bila deo fijale, agijazme, koja je formirana unutar spoljne priprate u vreme njene izgradnje u 16. veku. Vladimir Božinović skreće pažnju na u našoj sredini malo poznate dekorativne kružne elemente na fasadama ranoosmanskih objekata u Bursi i upoređuje njihovu tipološku vezu sa vizantijskim predlošcima na koje se oslanjaju i rozete u moravskoj arhitekturi Srbije. Docent dr. Paschalis Andrudis u saopštenju Evidence on the Role of Textiles as a Medium of Ornament Transmission between Seljuk, Anatolian and Late Byzantine Art, the case study of 2 marble slabs from Episcopi Ano Volos with double-headed eagles fighting dragons, zastupa mišljenje da su u prenosu motiva dvoglavog orla sa zmajem iz Srednje Azije u Vizantiju, pa i zapadnu Evropu, glavnu ulogu imali skupocene seldžučke tkanine, o čemu svedoči sačuveni primjerci kao i reljefne ploče sa istim motivom, svi datovani u 13. stoljeće. Profesor dr. Elizabeta Dimitrova i Orhideja Zorova nas člankom Haute Couture o Macedonia Bizantina, Fashion Jewelry Accessories uvode u svet kasnovizantijske odeće, nakita i ukrasa među visokim plemstvom, prikazujući ne samo slikane predstave kostima iz ktitorske kompozicije, već i arheološki materijal pronađen na teritoriji današnje Makedonije. Profesor dr. Zoran Rakić u svom saopštenju poklanja pažnju zanimljivoj slikanoj zaglavnoj zastavi u rukopisu iz poslednje četvrtine 14. veka i analizira je u odnosu na brojna slična ostvarenja, pri čemu se može zaključiti da je ona jedan od najstarijih i najboljih primjera u ovom tipu. Zidno slikarstvo predmet je istraživanja više radova. Docent dr. Dragana Pavlović u svom radu Portreti dece u srpskom vlasteoskom slikarstvu u dobe Nemanjića usmerava pažnju pre svega na položaj pojedinih figura plemićkih potomaka i značenje, odnosno rodbinske veze koje se iz toga mogu iščitati. Međutim, analizirani su i veličina figura, njihovi gestovi i odeće. U članku pod naslovom Founders or Donors, Images and Inscriptions of Supplicants in Later Byzantium and Medieval Serbia,
Ana Adašinskaja istražuje status lica u ktitorskim predstavama i natpisima u poznoj Vizantiji i srednjevekovnoj Srbiji. Radi se o licima prikazanim proporcionalno malim u odnosu na figure svetaca, a uzima se u obzir i pozicija predstave u crkvi. Autorka smatra da se radi o darodavcima, a ne o osnivačima. Predmet članka o Agios Georgios o Horgos prostatis tu ktitora tu Agiju Georgiju tu Vunu doktora Joanisa Sisiua su nedavno očišćene freske u ovoj Kosturskoj crkvi, pre svega freska patrona crkve Svetog Georgija Gorga, odnosno skoro postižnog. Autor je poredi sa sličnim ikonografskim predstavama 14. stoleća i kao razlog za prisustvo predstave sveca sa ovim epitetom u programu crkve uzima ktitorov odnos prema njemu kao ličnom zaštitniku. Kristina Miloradović studiozno i iscrpno analizira slikane predstave locirane neposredno uz oltarsku pregradu crkve Bogorodice Zahumske u Zaumu, a posebno neobičnu ikonografsku teme Svete Ane Galaktotrofuse. Pretresajući svu relevantnu literaturu, kako bogoslovsku i himnografsku, tako i istorijsku umetničku i uključujući sve poznate umetničke paralele, autorka iznosi nova zapažanja i ubedljiva tumačenja ove predstave kao simbola spasenja, a neraskidivo od sveobuhvatnog značenja slikarskog programa čiji je deo. Profesor dr. Tatjana Starodupcev u radu Sveti Foti i Anikita i njihovo poštovanje i predstavljanje u srednjevekovnom istočno-hrišćanskom svetu detaljno razmatra sve poznate slikane predstave ovih retko prikazivanih mučenika, koji su ponegde nalaze u svojstvu svetih lekara, iako o tome nema pomena u njihovim žitijima. U osnovu za takav tretman svetitelja autorka nalazi u poznovizantijskim spisima, koji pripisuju isceliteljske moći njihovim moštima. Marijana Marković analizira ikonografski jedinstvenu predstavu Sabora Arhanđela u crkvi Svetog Đorđa u Ajdanovcu. Teme iz umetnosti postvizantijske epohe reprezentovane su u saopštenjima doktora Bojane Stevanović, zapažanje i dopune, iščitavanje i tumačenje mlađeg sloja slikarstva iz crkve Uspenja Bogorodice u Reževićima, doktorke Miljane M. Matić, koja analizira predstave srpskih vladara dinastije Nemanjića su obnovljene Pećke patrijaršije s posebnim osvrtom na prikaze Stefana Prvovenčanog, zatim dr. Miroslave Kostić, vizualne predstave Srba vladara, svetitelja u istoriji Jovana Rajića i dr. Ksenije Golub, koja razmatra ikonografiju pevničkih pultova u Grabovcu, pravoslavnom manastiru u Mađarskoj. Arhitektura je predmet dva rada. Elizabeta Kodeli u članku St. Mary Vlaherna in Berat in Historiography and the New Observations vrši pregled arhitekture, vrši pregled literature o ovoj 13-vekovnoj crkvi i ukazuje na elemente njene arhitekture. Profesor dr. Arijadna Voronova nas u podrobnoj studiji rusko-vizantijski stil u arhitekturi Moskve početkom 20. veka i Moskovski eparhijski dom upoznaje sa arhitekturom ovog zdanja nastalog u bitnom momentu u razvoju neovizantijske arhitekture u Rusiji, kao i sa njegovom nedavnom restauracijom. U preglednom članku The Heresy of Bogomils and its Confrontation by the Serbian King Stefan Nemanja, dr. Irini Artemi sumira nastanak i učenje Bogumila, te Nemanjine napore da iskoreni njihovo prisustvo u svojoj državi. Vrednost srednjevekovnog spisa Conversio Bogariorum et Carantanorum kao istorijskog izvora podrobno analizira docent dr. Ivica Čairović, a književno-istorijska studija dr. Joanisa Kjordisa donosi komparativnu analizu motiva smrti kraljevića Marka u srpskoj epici i Digenisa Akrite u grčkoj narodnoj poeziji. Na kraju, Marija Aleksić-Čevrljaković i dr. Marija Marić efektno predstavljaju kasnoantičku baštinu na teritoriji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, stanje njene istraženosti i probleme zaštite i prezentacije, a Teoni Bura govori o hrišćanskoj Vizantiji i njenoj kulturi kao osnovi formiranja srednjevekovne Srbije, ali i prijateljskih veza između današnje Grčke i Srbije. Dva toplo napisana nekrologa iz pera profesora dr. Marka Johnsona i akademika Gojka Subotića podsjećaju nas da su u periodu između dva godišnja skupa otišli od nas gorostasi vizantologije, akademici Slobodan Ćurčić i Cvetan Grozdanov, koji su svoj nesebičan doprinos ugradili u skupove Niš i Vizantije. Dozvolite mi još da istaknem da je zbornik izdašno opskrbljen ilustracijama, pri čemu je vizualni materijal reprodukovan u dobrom kvalitetu. Ne samo zbog toga, već i zbog sadržine radova koje sam pokušao da vam približim, iskreno preporučujem zbornik Niš i Vizantija 16 vašoj pažnji i iščitavanju. Hvala.